laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hide yuna nelaɗo makko ɓe jami ɗi sewde ɗo wondude e ɓengure maɓɓe eɗen nananga sahaba e maɓɓe tedduɓe e yimɓe iwtida e ɓaawo maɓɓe ila yawmi din. Haray inchallah e batte muɗoniral men ngal ka bimbi ɗo haray e o kaltine mo ɓeynata ɗo koluma 2 haray ko batte présentugol on foko wona waɗede ɗo ɗum haray ko o sadaka anniyaɗo ittede ɗo ko yowodiri e o association meɗen tedduɗo inneteɗo lawol kisal haray wondude e o association meɗen inneteɗo haray o gafawɗo haray ɓe ko association sonnaɓe kañum kadi goɓodirɓe haray jooɗiɓe e leydi Angleterre haray ko ɓenen kamɓe ɗo woni ko kafi haldi fotti haray anni haray huntingol e miskinɓe ɓen inchallah haray noon en waɗi on nokku ɗon e on nokku tedduɗo ɗo yallah waɗan en barke muɗum haray jama o muɓike moƴƴa ko wona seeɗa haray inchallah en aray sellitugo ñamteji ɓeɗi ko Allah subahana taala on tafinani hen kon haray e ɓeeru yimɓe wawɓe e seenade ɓen inchallah haray noon koko mbawi buyno e ga haray inchallah on wawa en waɗande filmage o moƴƴa yimɓe ɓe haray ɓe weltaniɓe tigui tigui on batte seena mabɓe on ka bimbi ɗo nde tawno noon haray ɓe lawtiɗe en ko sumayini haray jaman fo no weltana tigui tigui on jaman senike moƴƴa yo Allah subahana taala yoɓɓiɓe ɓuure moƴƴude Allah ko yoɓɓira haray association jiɗin ko ɓuure moƴƴude en joddi nde tawno haray ko anniye woni ko ɓendinarɓe ɗo yallah yontin anniye on moƴƴinana en golle ɗen yettina haray baraji ɗin inchallah haray ko ɗum ɗo no batte kon faala yewtude haray min noon komi représentante jo e association lawol kisal on haray nini haray nini miɗo jooɗi miɗo Conakry ɗo haray ko hajji Ummul Kulsum bari woni ɗon innete haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remember when you were in pain, remember when you called His name, but after He answered your prayer, you forgot that He is there. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. When you find yourself confused, alone, rejected or abused, He sees when you're ko association wiyeteɗo lawol kisal moƴƴoɓere mooɓide wonde Angleterre ne aray ko ɓen woni ko huntinta jama on ɗo seeɗa e o quartier wiyeteɗo Koloma ɗo Koloma de aray jama on noon moƴƴude moƴƴi ɓere o ko Allah subahana taala ɓe hawroyde muɗum aray ko ɗum ɗon woni jonnede ɗo inchallahu ɓer muɗum ɓe Allah waɗi addude muɗum aray ko ɗum woni nder ɗo mo baddu ba ya association wala ka sembe fi mali association international na la sembe fi Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to Come on,
be sadakaaji yo Allah newnan en horgol gayna eta mudo yalta yidi yo Allah mo yende so gabbere Allah mo yende so gabbere Allah okkore ko Allah okkore aljanna sori Allah ko aljanna faala de yo Allah okkore faati men en faati be julbe enen kadi Allah timminire liman Allah tan yobo hen say faati Allah tan tawro be hen rabbana atina rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa jabana Allahumma salli ala sayyidina Allah jabi Allah jabi Allah jaban ya rabbal alamin ya rabbal alamin Allah ko yalam Allah ko hatti dem ko masam margi nya on wari o merci ko mo margi na fa bala ko masam wara tuli fu rafi tan mi margi na bala ko bay ko ala ko bon dum margi ha ko do wala ka tungu se vraiment merci alaikum warahmatullahi wabarakatuh haray yeti on e lamike sana wala e modon haray ko batte wollugol wonde ma minen be dari be do haray ko min jeyabe e mojo bere wonde lagine den e o association mede lawol kisal do haray ko tabtude ben ka kona ka to haray woni ko woni be do inshallah haray ni haddi ko bari ko minete haray ko jeyado e janne den ka association ko on ga hajja inshallah mashallah wakili do jabe tawata ko dum do min ko kadi tiktik yon jama o weltanama moƴƴano ko seeɗa hara yimɓe ɓe moɓodiri moƴƴano yimɓe ɓe seewide hara nder quartier on jama noddano moƴƴano tama haray noon ñamte ɗiɗi no eɓɓirano noon tigtigi alhamdulillah hawrodiri e muɗum moƴƴa haray abiru arɓe fof ha kewniɗen ɗo haray fof heeɗi fof kay weltike duwike haray on yi on batte haray mojobere nden hande ka bindi ɗo haray jama wanno moƴƴa fof weltike seddama no heɓɓama no hawri e jama mo ɓe heeɓi weltike kadi haray jama association ji ɗi duwana hino weltana haray Allah waɗu barki e majji Allah subhanahu wa ta'ala okkor en haray ko tawata wawa en nafirde ka aduna ɓe ka lahara meɗen Allah subhanahu wa ta'ala okkor kadi ɓe yanganiɓe haray nde mojoɓere ɗo joddi ɓuuri moƴƴude ɗum ko yoɓede jannatul firdaus haray vraiment jama hino weltana tigtigi on e wata e wode ɗo ɓurɗum ɗo sabuna golle ɗe labama haray jaman fu no emin on no commission kañ kay hino weltana moƴƴa sabuna jiɓa hankiɓe wakkiliɓe fowtaki ɓe dari fi golle ɗen no moƴƴira wana noon en yi batte golle ɗe yalti moƴƴi tigtigi on haray ɓe weltanaɓe duwana yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓiɓe ɓuuri moƴƴude en joddi haray assalamu aleykum wa rahmatullah calling you to say his name Allah is calling you to come home again Allah is calling you His mercy far exceeds his wrath He wants that you stay on the path He wants you to try your best Avoid shaitan and pass the test Allah is calling you Allah is calling you to say his name Allah is calling you to come home again Allah is calling you Allah is calling you Allah is calling you to say his name Allah is calling. À l'occasion du mois de Ramadan, l'association des femmes musulmanes résidant en Angleterre, plus précisément à Birmingham, a offert des vivres aux musulmanes du quartier Wanindara. Il s'agit de 8 sacs de riz et 7 sacs de sucre. Ce sont des femmes résidant en Angleterre qui ont offert ce don aux musulmans. Nous nous sommes réunis ici pour le partage. Inshallah,